Dobar dan svima i dobrodošli u novi podcast od Sara Perketijamo. Pozdrav od Luke. Prije nego što počnem s komentarom, samo jednu stvar. Lajkić, komentarić, šerete, što god, samo podrška, samo naprijed, jer hvala na početku ovog tjedna i nadamo se da ćemo nastaviti i samo dalje. Hvala na podrški. Evo nas, nakon jako vrlo bitne, jako ključne utakmice, Milan došao do pobjede u Genovi protiv Genoe 2-1. Šta reći, prva stvar, Milan sad je korak bliže u kvalifikaciji Lige prvaka. Ekipa Massimiliana Allegri je došla do te jako bitne pobjede. Idemo korak po korak. Prva stvar, Milan igra s klasičnom svojom ekipom 3-5-2. Danas naravno falio je Rafael Leao zbog ozljeda i od prvog trenutka su počeli utakmicu i Christopher Nkunku i Santiago Gimenez. Nkunku je igrao već dobro, jako dobro protiv Atalante. Jako utakmica nije završila pozitivno za Milan. Nkunku je igrao jako dobro i danas isto je uspio zabiti taj gol s penala 1-0 i onda je Atekame svoj drugi gol u ovoj sezoni nakon protiv Pize na početku ove godine i sad je zaključio na 2-0 i na 5 minuta do kraja Milan dobio gol od Vasqueca za igrača Genove, isto to prvi gol u ovoj sezoni i Milan na kraju s jako puno poteškoća, s jako puno borbenosti uspio doći do ovih 3 boda i Milan sad je mrvicu bliže toj kvalifikaciji Lige prvaka. Šta reći na samoj utakmici? Klasična utakmica od Milana ove sezone. Milan je započeo jako, ajmo reći, totalno neagresivno. Genova čak je djelovalo je puno bolje u prvom poluvremenu. Nije da je nešto uspjela stvarno stvoriti Genova, tako da ali jednostavno je kako je se zbivala utakmica, Genova izgledala opasnija, pogotovo u prvom poluvremenu. A Milan nije izgledao u stanju stvoriti neke prave prilike. Milan u prvom poluvremenu čak bi rekao da nije ni stvorio pravu situaciju za gol, jedino možda ta situacija za Gimeneca gdje je mogao uputiti s lijevom nogom, malo je zakasnio, ali mislim da je to, ništa baš ozbiljno, ali ponavljam, nije ni Genoa imala nešto situaciju, sjećam se one na početku utakmice kad je Malinovski uspio sa slobodnog udarca pronaći samog Vitinju na drugoj stativi, Vitinja lijepo primio loptu, ali lopta otišla preko mreže i to daleko, ali mislim, u prvom poluvremenu jako čvrsta utakmica. Jednu stvar želim istaknuti, meni suđenje se nije sviđalo, ali ne po pitanju da li je sudio nama ili je sudio Genovi, nego vođenje sudaca s ocem mi se nije sviđalo, previše faulova, previše i tako ubijaš ritam utakmice. Utakmica sama po sebi nije bila nekog velikog, visokog intenziteta i onda još sudac svake minute je sudio jedan faul. To je totalno ubilo utakmicu i jedino to. Previše faula i kad je bilo 50-50 neki put je mogao i pustiti, ali odlučio tako suditi, meni se nije svidjelo. Ponavljam, ne u strani Genoe ili u strani Milana, nego nije mi se sviđao općenito kako je vodio sudac utakmicu. Previše faula, ponavljam. Ako Italija želi se približiti Premier Ligi i Ligu prvaka, sami suci moraju promijeniti načine vođenja utakmice. U drugom poluvremenu Milan je odmah nešto bolje, moram reći. Odmah polusituacija gdje je lopta došla do Rabiot mogao bolje nabaciti, ali općenito tu sam pomislio, ok, izgledamo opasnije, ali to je klasično Milano Allegri ove godine je tako igrao. Prvo vrijeme kontrola i na kraju napad u drugom poluvremenu i tako se desilo danas. Situacija gdje je promijenila totalno utakmicu je kad oko 48. i 49. minuti igrač Genoe pogriješio na dodati loptu u golmanu, Nkunku je bio brži i spretniji, došao prije do lopte, golman od Genoa ga je srušio čisti penal, čisti 11-terac
i Christopher Nkunku zabio jako ključan penal nakon gola protiv Atalante i gol protiv Genoe, opet s bijele točke i ovaj put jako sigurno, baš sigurno silovito u desnom kutu i golman Genoe nije mogao ništa. Utakmica je išla, želim nešto reći. Oko 54. minuti desilo se nešto šta nema veze s nogometom. Ne po pitanju, ajmo reći, bacanje baklji, pogotovo mi koji smo sa Balkana, koji pratimo i HNL i Bosansku ligu ili Srpsku ligu, znamo da je to normalno, za nas je to normalno i nije čudno. Ali ono što se desilo tijekom te bljade navijači Genoe je nešto što nema veze s nogometom. Jer pomoćni sudac je bio pogođen sa malim centezimom, mislim da je bilo 10-20, nije bitno, ali pokazali su tu kovanicu i baš sudac je ostao s varom i onda je komentator, pogotovo u Italiji, su objasnili da su pričali s organizatorom, znači i sa federacijom, da li se smije utakmica nastaviti. Jer desilo se u prošlim godinama, sjetimo se, ne znam koliko se ljudi sjećaju, kad je bio pogođen sudac u Romi ili kad je prije jako puno godina, to je bilo čak Ligu prvaka, ako se ne varam, i jedan puta još to, još se zna, još priča se dan danas za to, kad je vezano uz Napolje, Milan se baš, tadašnji Milan Sakija se borio za titulu protiv Napolija i jedan igrač Napolja koji se zvao Lemao je bio pogođen sa tom kovanicom i Napoli radi toga je pobjedio 3:0 jednu ključnu utakmicu. Tako da ta situacija nema veze s nogometom i zato je bila ukinuta utakmica skoro 5 minuta. 5 minuta od 51. tako nešto do 56. 7. minute utakmica je bila ukinuta i onda je sudac Soca rekao da je sve ok po pitanju federacije i da se može ići naprijed. Tako da, eto, nakon te situacije Milan je nastavio kontrolirati bez previše rizika, ali nije ni uputio baš nekih opasnih situacija, sve do ulaska i Pulišića i Fulkruga su malo pokrenuli naprijed u Milanu i baš ta kombinacija Fulkrug Pulišić do Atekame je došlo do 2:0. Milan tako izgleda riješio utakmicu, ali ponavljam, par minuta prije kraja gol Vaskeca, malo poteškoća, malo nesreće u onoj situaciji, ni Gabbia ni De Winter su uspjeli očistiti i kapetan Genoe je uspio skratiti na 2:1 i onda 10 minuta nadoknade gdje Milan imao situaciju, Pulišić je imao situaciju za 3:1, ali Milan je došao do gola, ali bitno je došao do te pobjede, ključne, jako bitne. Ponavljam, ništa ne novo po pitanju vođenja utakmice, niski blok, ritam ništa visok, tako da gdje Allegri je vodio utakmice i sezone i s Juventusom je vodio takve utakmice, on još uvijek dan danas tako vodi Milan, nekome se ne sviđa. Iskreno nije nešto atraktivno, nije nešto što će ti donesti zadovoljstvo po pitanju samog nogometa, ali ko navijač si svjestan da Milan više od ovog ne može. I danas smo došli do jako bitne utakmice, jako bitna 3 pobjeda, ponavljat ću se 100 puta. Ovih 3 boda, pogotovo kad se zna kako su druge utakmice išle, jer istaknut ću i reći ću da ću kasnije napraviti još jedan video gdje ću komentirati sve utakmice i malo ćemo napraviti rekapić i utakmice Juventusa, i utakmice Rome, utakmice Napolija, koji s pobjedom je osigurao mjesto Lige prvaka i tako dalje, znači komentirat ćemo sve utakmice, danas u Serie A su se igrali 5 utakmica u isto vrijeme i tako da ću tamo komentirati i projektirat ćemo se na zadnjem kolu, jer ovo je predzadnje kolo Serie A. Ponavljam, Milan ništa novo, ništa neočekivano, lijepa novost i za Hrvatsku i općenito za Milan,
Luka Modrić je bio na klupi, imao je maskicu i kad je utakmica bila 0:0, on se počeo čak i nešto zagrijavati. Kako je utakmica išla nije bilo ni bitno, ni potrebno da uđe Luka Modrić, ali svejedno to lijepa novost i za Milan, za ovo zadnje kolo možda će uspjeti protiv Kaljarija odigrati utakmicu, ali to je najljepša vijest uoči svjetskog prvenstva naše Hrvatske. Tako da ništa, ta još reći. Pozitivna utakmica, kako smo rekli, Nkunkua. Santagio Gimenez danas još jedanput nije dobro odigrao, ali mislim danas nije bilo ono ko će lijepo odigrati, danas je bilo bitno doći do 3 boda. Obrana nam je djelovala ok, Tomori mislim standardno, Gabija ništa nije pogriješio, standardna utakmica, isto kao za Strahinju Pavlović. Menjanu čak bi rekao odlično, jer je na situaciji kada je bilo 2:0, Jašar je pogriješio i dodao Ekatoru, a Ekator ispred Menjana je fulao, jer Mike Menjan je briljantno reagirao. Aron Ješari, iskreno ne znam šta reći. Dečko izgleda da neki put ima nešto u sebi, a onda pogriješi, napravi 2-3 pogreške i ne znam. Mislim da ova prva sezona mu je bila potrebna da vidim da li je spreman za tako veliki korak. Do sada meni nije djelovao ok, ali možda, ne znam. Ne volim nakon jedne sezone reći ovo nije spreman za Milana. Sjetimo se samo Sandra Tonalija. Da. Prvoj sezoni je igrao jako loše, a onda se uspostavio kao možda najbolji talijanski veznjak. Tako da, eto. Nadamo se da će tako se desiti za Jašari, ali do sada ništa posebno. Rič je ušao ok, tako mogu reći za Loftus-Cheeka. Atekame je trenutno puno bolje, puno mi djeluje bolje nego Saelemaekers, iako Atekame je pogriješio na jednoj situaciji gdje je Vitinha mogao doći čišće do lopte, on je malo zaspao, ali dečko je mlad, već je 2 gola u ovoj sezoni, tako da sretan sam radi njega. I ništa šta Bartezagi standardna utakmica, tako da ništa. Milan danas ništa silovito, ništa neočekivano i na vođenju utakmice i kako se zbivala utakmica, jednostavno, eto, Milan došao do tih 3 boda i sad nas čeka zadnje kolo, ko zna šta će se sve desiti. Fale 90 minuta, nadamo se da ako Milan pobjedi ima sigurno ligu prvaka, postoji tu i šanse i da i s jednim bodom Milan dođe do svejedno, ajmo mi na 3 boda i nek se drugi gledaju, nek drugi razmišljaju. Teko, ne znam šta nadodat, nego samo budite tu, rekao sam podrška, vidimo se kasnije, jer sad idem snimiti drugi video gdje ćemo komentirati cijelu prva polovica 37. kola, gdje ćemo se ustaknuti više utakmica, gdje ćemo komentirati i cijelu tu situaciju vezano u lige prvaka, koje su mogućnosti, šta, kako, ne samo Milan, nego, ponavljam, bilo više utakmica, interesantnih situacija, to nije ništa još riješeno. Tako da ništa, ljudići, vidimo se poslije, pozdrav Luke i nemojte zaboraviti, sarà perché ti amo sempre i forza Milan sempre. Pozdrav!